بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سورة تغابن آية ددوا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. سورة إنسان آية سسية. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. سورة إنسان آية بستونها. وهديناه النجدين. سورة بلد آية دها. بله بناوی خدای رحمان و رحیم. گلی تماشاوانا وندیسا بخیر و بسلامتی هاتنا برنامه ما ام جوات تفارد بجن ونسا سراهاتن ونسر چعواهاتن و ام هیوی دار نج خدا گو اف صحبتا ما ببه سادا ما قنجی و باشی جمت تفاره و خدا عز وجل ما تفا بگر نجوا انسان گو بپیوی خوا عمل دکن و تشتی گو دبیجن دبنا سری. بله از دیسا دوبارت کم هر جار جی ام تین نبیرا و گلی تماشاوانا دناوا صحبت ده مرف نکاری جوابا سوالا بده جبرگو از بتنی ما کسی گو سوالا جمرا بخوینه تونه و جبوی اوای سواله و هبن چبه بیرا و مساج بشینن از داویه انشالله به مساج یکو جوابا سواله و بدم و وقتی گون بخوازن از کارم به تلفن جی جوابا سواله و بدم و که هر جار گو مصحبتا خوب کرمانجی خلاص کر اما انشالله کرتایا وینا به ترکی جی بیجن yani. Değerli arkadaşlar, sohbetimize tekrar hoş geldiniz. Rabbim hepimizi affetsin, taksiratlarımızı bağışlasın. Bu sohbeti bize hepimizin iyiliği için bir vesile kılsın diyelim. Kürtçe sohbetimiz bittikten sonra arkasında Türkçe özet olarak vereceğiz. Sorusu olan arkadaşlar mesaj olarak sorularını yazsınlar. Sonradan ben tek tek mesajları inceler, cevap veririm. Gerekirse tatmin olmaları için telefonunu yazan olursa telefonla da ararım. Beli. Mjarama ve haftiye sohbeta melser din u vin yani din u irada veya insan u iradavi. Da ayeti piroz da gome khondin da awli da Khuda azza ve celle dibêje ew gu kainat afrandiye hûn jî afrandine. Ayeta berê heye em heve girêdin da anlamavê bê manavê xweşik werê fehm kirin. Yusebbihu lillahi ma fis semawati vel ard. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. موجود زی روح زندی جانلی د کائنات دا همو تسبیحات خدا عز و جلات کن بس انسان قسمک جه تسبیحا خدایت که و قسمک جه جی تسبیحا خدای ناکه یعنی قسمک جه انسانا مرفکاره بیجه جمالبات مسلمانانا دیو باوه و با پیره و ذریت و سلالا و مسلمانن اما بس او بخوا اسلام ترجیح ناکن نه مسلمانن
وتصبيح وذكر خدا ناكن يعني. بالعكس هنك إنسان جي دقل قدي بابي و ريجا و شوبا و بابو بابيري و نا مسلمان او نا إسلام ترجيح دكين ودبنا مسلمان وتسبيحا خدا دكين يعني. داوية آية دا تشتي مهم أبا والله بما تعملون بصير درباست به يعني. دقات بكن دفردا خدا عز وجل ذكري ونات جي إنسان رد بيجي تخوازي عبادتي بك وتتخوازي جي عبادتي نكم تتخوازي باوري بمبينا تتخوازي جي بباوري منبينا وك اشتغاليا ما طوريكي جارنا دبيت الصد باوي خدا بيمنتي نيوي جنتي جي هيا ونيوي جهنمي جي هيا اگر تعمل جنتي بكيتي هر عمل نيوي جنتي واگر تعمل جهنمي بكيتي هر عمل جهنمي يعني دفردا خدا عز وجل اصلا بتو شکلی دیسه به زمان طوریکی لاولاوش ما کسی ناکه لاولاوش تکسی ناکه دبیجه ونش صد باوی خدا بمنتن ون تخوازن ایمان بینن ون تخوازن نوینن اما زانبن ون چه بکن از بود حسیم از بود بینم از بود زانم ون زانبن ون چه بکن ون چاوا چه بکن از بو آگاه دارم از بو خبردارم از بو زانم هانی وکا بکرمانچکی گود به اون چکن بکن اون جبر دستیم خلاص نابن اون ور نبر دستیم يعني دفردا وكا جوج آيات تي فكري تي فهم كرين خدا عز وجل إنساني سربست وآزاد بردين جبوغو بعقل خو بمجي خو بفكري بإرادة خو بفينا خو بهستي خو بريارا خو بده وجبوغو بفي شكلي بريارا خو دا السر قنجي خير جيرها به والسر خرابي جير گناه جيرها به لورا فرق إنساني وتمام زي روح ديتري أو جو جزء إرادي جو أمد بيجنش إنساني الرهاية يعني إنسان بدست خو كاري بريارا خو بده كاري او بكي يعني چاوا بيجم هم تئوري هم براتيك كاري قرارا خو بده كاري بريارا خو بده كاري قبول بكي كاري رد بكي يعني اما مخلوقات ديتري نورن يعني تشكيج المخلوقات ديتري بفكري اف اراده اف فينا جوج انسان الرهايا جو مخلوقات ديتري وكا انساني تنيا اوانا قلكي سنر لي يعني مثلا تمام زيروحة حيوانة خدا عز وجل حوجداري وابيكتيني احتياجي وابيكتيني بلكي يعني ام بيجن وك حيوانة وقت جو تيبون ويا برچيبون كارن كفراتي بكن كارن زارزاري بكن هر کس کی بزمانه خو به زمانه واچیا كارن يعني ببخشن زوره بكن يعني هر کس کی خو خودي خو بده صحكرن قبل وايا از همه از ورم يعني اما انسان نوره انسان تمام کائناتی دمجی ویره درباست به کار تمام کائنات شیروه بکه کار تصرفات کائناتی دبکه و کار کائنات خراب بکه و آوا بکه اما حیوان دیتر فقیر او یتنکوان او قابلیتوانینا اما بس انسان کار کائناتی دنیای خراب کے آواب کے بقنجی آواب کے وبخرابی جي خراب کے يعني وكا جو خد تعالى عز وجل متوا بباريزي وما بسرين وكا جو إيرو أمتك كتنه ده يعني إنسان بهترين بري خداي خرابيه جبوغو بهترين إنساني بري خداي خرابيه د دنيا دا نج مسلمان را نج مسلمان را نج تركارا نج عربارا نج ميرارا نج جنارا نج زنگینار نج فقیرش تکسیر حضور نمایا بلا چه بلا گو حواله خرابیه زیده بونه یعنی بلا گو ایگو خرابیت کن بهتر بونه یعنی اگر کی ایگو قنجی کربانا وقتی گو از الجامعه ببخشن قلق جارا د صعبته خوا جامعه دا مدگو ام علمنا مسلمان هم ام گنه خود خناستوی عالما کفره دا امه بیشتا امپریالیزم و امه بیجن کافر و امه بیجن زانچه
پکی اف قاس خرابیا گل سوکه مل باجار مته کرن مازاروکه اسرائیل تند کن يعني مازاروکه امریکا تند کن يعني ويا امریکایی تند کن يعني نا ام خوب خونه يعني ام زاروی مسلمانا ام چلیه مسلمانا دیو باوی و حجینا صوفینا ملانا سيد شيخ أوليانا وسائر وسائر فقط و قبحتا و خرابية دكن يعني جبوي أواي فرق إنسان و تمام مخلوقات ديتري جو إرادة إنساني هيا إنسان كارب إرادة خو خرابية يجيب كي وكارب إرادة خو قنجي يجيب كي لورا وقتی گو إرادة نبي يعني عملي قنجية نب إرادة خو بكي بزوري بتبدي بكرن ويا عملي خرابية يجي تنب إرادة خو بكي بزوري بتبدي كرن خير وجنها سنجوا كسي جوتا زوري التدكن يعني جبوي أواي دمجية چاندا إسلام ده دمجية كلتورا إسلام ده دبي حديثات پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي الدال على شيء كفاعله إيجو ببي سبب تشتكي روك إيجو كريا يعني ولو كي خيري ببي سبب خيري خيرا ويجيتي ببي سبب جناه خيرا ويجيتي يعني كي ببي سبب چه كي ببي سبب چه دبي شريكي خير وجنها ويتشتكو بويا سبب لورا وقتی گو انسان نب اراده خوب که نب وینا خوب که نب داخوازیا خوب که نب عقل خوب که خير وجناه جهره تنيا يعني هنجي ذاتا معناه خير وجناه ناميني الله ما خير وجناه ناميني يعني خدا عز وجل إنسان شكريا وتمام نعمته ضايدة قال نعمتي وي وكا ميجيوي وكا تفكراوي وكا عقليوي وكا شعبيوي وكا زوقيوي وكا ديتناوي وكا سعكرناوي هم أب نعمتي قد إنساني ده موجودين وهم نعمتي قد كائناتي ده موجودين حمود أنا خد تعالى عز وجل إنساني مسخر كريا قلت يا اشتت سربستي تكي جانت كي بكا أما تكي جاني بكي بلا زانبا قو أستا دبينين تجبر من خلاص نابي بله ده آيات هذه ده خدا عز وجل أدبيجي إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وكقوما قوتي متو خلقان ديام أفقى نعمتي هاج اشترى مسخر كرنا مدانا بن أمريتا ومدانا تا تسر بستي ياتي حمدي مبكي ويانجي تي نعوذ بالله إنكارا مبكي يعني إما شاكرا يعني تي حمدي ونعمتا بكي شاكر بي تديد شكر ويانجي تي چاوابي تي نانكور بي تي نشاكر بي جبوي أواي از گلک جارات بیجم جار که امل دوره که بون جامعه کی حواله خدا ناس کرن گو سیدا حواله میں فلان کسا و انسان کی خوندوانه و انسان کی گل کی جیر و زانه و شیاره لی ولا کمایی کوي هيا مگو کمایاوی چیا مگو ولا المجناکه مگو بنا رککو ازه تشتکشتره بیجم أما أقولوا نوكا جو أم علمنا إشتا المجنكي وهاي والمجنكي وهاي والمجنكي وهاي ولو بعقل ما دام كنت إنسان كي خندوان إنسان كي زاده أزي بعقله وفينا ميجيتا تشتكشتره بيجم جو كلام كسيدا جو أنها أسفرز بكم تشغارة كيشي تشغارة دبخوي تدر كتي دفي ديري وتلسوكي دمشي و هاتا بيراتا تشغارا خو درخست و تشغارا خو خست دوي خو و تنر بريكي خو جيبكي خو تقريا چغمخي تتنبو تي چاب كي يقول والله سيدا اما ويكي اللي كيد برمرا درباس ببي ازي چغمخ جيب خوازم نقول بكي بشتي قو تشغمخ جي خواست چغمخ داتا و تسغارا خو چغارا خو بي خست و تشغمخي ويداي ده تي چه بيجي تي چه بكي كو ازي بيجم سپاس مگو بنرا كا عقلتا كا زانبوناتا كا جير بوناتا كا هجات بوناتا بنرا تلايقي خنابيني لايقي انسانتيا خنابيني لايقي زانبونا خنابيني گو
چخمق داتا وقتی چخمقی خویله وگرنه گرکت سپاسیه جربکه يعني مثلا هاني تديت يا جبوت إنسان كي مدني جبوت إنسان كي جيرو زاني قرأ على حياته ما يعني دينا جي تشتهالو جي باشن قنجن يعني نقول حاشا دين إسلامي قارشي باتشتاي غلط نوي فهم كرن دينا جي باشن يعني أفانا مثلا إنسان كي جو قنجيب تكر تجيتي قنجير كي بيبكي مگو تجير سپاسي كي جبو چخمق دايتا تچغارا بيخستيا بكي هنك كسي دي ويا تشتنا دي ويا هيزنا دي ويا قوتنا دي القايفا نعمتي جو خدا عز وجل دانا تا تشيان دي في دنياها خوشك وأف شعبها وأف عقلها وأف ميجيها وأف زانبونها وأف تعماز ذوقا حياتي دايتا يعني عجبا جو خد تعالى عز وجل تديت وكا جو دوا ملي أستين مزمان دي تصبيحات المجد أمد بي اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت يا ربي كسي جو فا نعمتي دانا بستين تنيا وكسي جو تشتي جو تا ندي بدي جي تنيا يعني كسكي جو نعمتي خدا بستين تنيا وكسكي جو نعمتي جو خدا ندانا حاشا بدي تنيا يعني بكي ماقي او خدا اف خدا جو خدي وي چخمقي نلازم تري سپاسيه كيه اشتمگو عبادت دين جو ام دوی عبادت سمبولي وكا روجي الميجي فانا افانا چنا سپاسيه نعمتي جو خدا عز وجل دانا انسان اشتجبوي او خدا عز وجل دبيجي يا تي شاكر بي تي سپاسيه بكي جبو فا نعمتا ويان جيتينان كوربي تسپاسيه ناكي نعوذ بالله خدا تعالى ما وتمام انسانا ببارزي تينان كوريه بكي يعني اشتجبوي او قالي تماشا وانا جبو جو مرف نانان كوربي نبجنان كورا دبي مرف سپاسيه بكي اما خدا عز وجل دفرد فكري دبيجي دبي من تشتي جو لازم به من داتا وبريارة خو تبدا يجي رجا قيامته حسابته عملته الجورا بريارته يعني بله آيات ديدا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا اف قرآن هانا تذكره بير آنينا ويا ام چاوا بيجن چاندکا کسی بخوازه بوینا هانا و هر بال خدای خواه يعني كسي بخوازي خدا عز وجل بيجي اف قرآن هانا تذكيره اكا برنامه اكا بيروزي اكا پروغرام اكا از گلک جارتين مزمان ادبي تمام وحيه تمام قرآنه اصول و اساس کشان و پیوانا میزانا جیانك برومتا يعني جبوغو انسان برومت بجي دو دنياي دا جبوغو انسان بباشي بجي دو دنياي دا خدا عز وجل وحيشيان ديا قو ام دبيجن قرآن قو ام دبيجن رسالة قو ام دبيجن نومت يعني بكورتاي وحي برخدانا جيانا برومتا جبوي اواي دفرد خدا عز وجل فكري دبيجي دبي اواهانا هانا تذكيرك بيرانينك ذكرك يعني چاندك kültürك reçeteyك ريك ريبازك جوان كسر جو بخوازن بفي تذكيرا هانا بقنا بار ربي خدا يعني دفرد چاوا خدا عز وجل نابي ون مجبورن ون دخوازن وني بكن ون دخوازن وني نكن جبوي اواي گرك ام يعني وك انساني باورمن دمجي خدا فكري بن راست بن فكري بن ورحت بن يعني تديت دبل ملا آزان يعني باف جي بي وريا دي جي بي وريا برا جي بي وريا دولت جي بي وريا كي جي بي وريا تي وظيفة خو بكي و تي جهوالي خورا بيجي كل مالاوي آوا نكر جي أوزاني
يعني لورا وقت جو نبوي شكلي به نبوي إرادة به إرادة إنساني نبه إنسان نخودي إدارة به معنى عزمونا جيان نامين معنى دنما جرباندنا جيان نامين يعني جبوي أواي بريا حرتشتي دوي إنسان ده إرادة خودا سربست و آزاد به أما مخابن إيرو وقتي جو أم الدنيا تفكرن أم المدنية الدنيا تفكرن أم الإنسان تفكرن لسر ناوي دینداری دولات اسلام ده بلاد اسلام ده دوا ولات گو گلیوا مسلمانن خلقوا مسلمانن بس اداره و یونتمه و دجی اسلامنا tam tersi اسلامنا çidkin بناوی اسلامتیه پر irada insana dikin insana irada insana parçıkının و insana mecburi hinik tiştatkin yani hinik ku tişta او تشتيقو برجواندي واتي دهبن او تشتيقو منفعتي واتي دهبن يعني نقو انسان مجبوري خوزي انسان مجبوري يعني او جينا راستا مجبوري كرين تتشتي درنا راستا لورا خدا عز وجل كس مجبور نكريا امجي كس مجي نكاري كسي مجبوري تكسب كي يعني ancak از هر جار دبيجم دي ديروكا تمام پیغمبر دا تو کسی ایمان به تو پیغمبری نانیا جبوگو پیغمبر وی مجبور کریا جبوگو پیغمبر منفعتک دایدا جبوگو پیغمبر برجواندیک دایدا جبوگو پیغمبر انسان کی قهرمان بویا جبوگو پیغمبر انسان کی زنگین بویا جبوگو حاشا پیغمبر انسان کی خودی هیز بویا جبوگو پیغمبر علیه السلام yani çağa bejin yani hez neva maddi hebun jbo hezitiya wana insana iman bu anyen na tam tersine jbo merhameta ve jbo adaleta ve jbo rastiya wana yani ve insanı Müslüman adil bin di nefsa xoda di malbata xoda di bajarê xoda di welatê xoda di dewleta xoda bi hemû şeklî bi hemû awayî wê adil bin wê merhemetlî bin wê bi merhemet bin wê irada insana serbest bihêlin wê insan biryara xwe bidin yani yani wextê got bi tu şeklî bi tu awayî ti mecburiyetê têxê meselê de şaşîtiye غلطية ها طبي فينا نقو حاشا فيجا بي استثمار كرن بي ولا مثلا اشتا زاروك جبو تربية جبو ادب نظام چه نا نوريا او اصول مقوتيا مقو وحي اصول اساس قاعده جيانا برخدان برومتن يعني زاروك كي يك صالي بي تربیه وی لازمه بشکل کی زاروک بو 2 سالی بو 3 سالی بو 4 سالی بو 5 سالی بو 7 سالی حتی بالغ ببه د تمام مرحله جیان ده اصول و اساسی تربیه کرنه هنه yani ama evana çi بخوشکاری tabi yani tabi ki neke bu psikolojik ji aliye psikoloji ve ji te hinki bandor el ser psikolojiya ve ki bu mesela hatta نب شرط لیدانه وقت زمانه بر گو وجه ام دشود گو وقتی گو دورا گو ملا سیلا لخه دورا گو ملا شقا مالخ جنت دا رجا قیامت جهنم ده نه شوطان دنیانه نه نورت تشتکی ورنین او انا اجبو تشویقی بو yani نه ایجا پرورده هر زمانی هر عصری لگورا عقلی وی زمانی عقلی وی انسان yani ایرو ortama گو امته دنه جواکا گو امته دنه شرطي قو امتي دنا اصلا بتو شكلي بتو اواي ضرب وزوري تحمل ناكي قبول ناكي جبوي اواجي لازم ام جحمو تشتي جحمو اواي جالي زاروكا و جالي هفجينو هفجينا خو جالي دولت منديه و جالي پرورده و جالي سياسته و جالي كارمنديه و چي ببيراوا لازم ام دفج منطقه زوره بردن لورا شرطي دنیای منطقه زوره نمارات که شبو گو هین منطقه زوره مر هي ام سرناكفن ام وافقنا بنرن يعني ايرو حالي حاضر خدا عز وجل دقل لك آيتي بيروز دبيجي
از حواله خوم از حواله مسلمانم از حواله باورمندم از ایوا بپارێزم از ایوا خلاص بکەم از ایوا ئازاد بکەم فقط مخابن ئیرۆ کە حقیقەتا ژیانێ وەرەیە نا تەئۆریا گۆ خدا عەزە وەجەل دەبێژێ توشتەکە واقعا گۆ ژیانا مسلمانە ئیرۆ تێدێ توشتەکە ji bo çi ji bo got Müslüman ortama xwe şeklê xwe bi rastî pêk nayînin yani tedît hinek usulê serkeftinê û bibexşin binketinê hene yani hinek usul û qaîdê got bi serkevê heye û qaîdê got bi binkevê heye kurmancî got bêjin yani ha usulê serkeftinê çine usulê binketinê çine yani usulê got di dawekê de dozekê de di jiyanekê de di meslekekê de di dewletekê de di îdarekê de di siyasetekê de bi serkevê hene usulê got yani bi serkevê pêşkevê hayena û usulê got vêce tam tersine tê kerê hene yani çina yek wextê tê tiştê muhîm têxê sira ewilî da têxê hêza ewilî da û ê nemuhîm ti têxê hêzê dawiyê da evana divir de tê serkeve yani ev di doyê dîtirê însanê layıqî tişta ji heq derkevê di bênê ser pêşîvantiyê tu bikê pêşîvan tu bikê serok tu bikê mezin û însanê got mesela em bêjin nelayıqî serokatiyê netwana neyê neke serok yani li gora liyaqetê tu wezîfê bide ber însana yani liyaqeta kê çi ye tu li gora wî liyaqetê bide yani ji bo wî awazê ez her car dibêjim yani ji bo tu bibe şfêr lazim et herê qursa şfêrtiyê ji bo tu bibe mühendis lazim et 12-13 sala bixwînî ji bo tu bibe doktor ew ji eynî hakeza ji bo tu bibe mala ew ji eynî hakeza ama ji bo tu bibe Müslüman tiştek ne lazim tiştek lazim yani ne hewciyet doktor bê ne hewciyet profesör bê ne hewciyet mühendis bê ne hewciyet nizam çi bê bes tiştekî tenê lazim e çi ya ixlas wextê got Adem û şeytan ez ji bo ewa me dirêj nebe naxwazim têkevme teferruatê wextê got Adem û şeytan Xweda Azze ve Celle ji melaîketa re dibêje divê ez ê Adem bifirênim û melaiket dibe ya Rabbi maqey kêmayî heye çime falan teacib dimênin yani ew dibên Xweda Azze ve Celle dibên na bes yetenekê însan ademî heye îrada wî heye ev mexluqê got ez ê xuluqênim ev mexluqê got ez ê afirênim îrada wî heye karê tişta bike jî û karê tişta neke jî yani û qabiliyeta wî heye yani ji aliyê qabiliyetê ve ji aliyê teneka ve ji we pêştir e yani meleket min ecêmayê dibe ya Rabbî yani tu çi emrî bidê ber me em dikin yani çawa çê dibe yani cewar hasıl Xweda Azze ve Celle gazî Adem dike û gazî meleketa dike hani ayeta pîroz be ve allemel Ademe esma kullaha yani Xweda Azze ve Celle her tişt Adem aliman her tişt jêre weka تعبیر جایسه پروگرام سوار کر اجا سوال کر آدم علیه السلام زانی بو جوابا خدا عز و جل دا ملائکت همو شوق بون مان شاش yani جبو گو ملائکت شوق بون شاش بون ایدی خدا عز و جل yani بتعبیرا گو ماوا وجی اعتراف کر وجی قبول کر وجی دید گو و آدم yeteneki وی جوا بهترین پیشکتیترین o zaman jere hürmeten secde bikin yani aşte hingi şeytan aleyhi lanet itiraz kir yani گو یا ربی او ji heriyê te çêkirî ez agirim mazê çawa jê re secde bibim îca Xweda Azze ve Celle ji bo got Adem şeytan ji Adem re secde nekir lanet yani hecê di wê lanetê de şeytan got Xweda go ya Rabbî go heta roja qiyamete wê nesla Adem hebe o zaman madem ki te di rûyê wî de lanetil me anî ez ê bûne neyarê hev تدروي ويدا از مثلا جبوينا از لعنة المآني وتذكر ما الشيطان وزمان حتى او يساق به
بلا أجي دوام ببم يعني حتى نسلاوي هبل الدنيا بلا أجي دوام بم خدا عز وجل جيرا قد إلى يوم الدين وحتى رجاء قيامته تجي هبا يعني اجا وقتی گو تدید شیطان غارانتیا جیان حیات السیان جو خدا گو لأضلنهم إلا عبادك منهم المخلصين گو يا رب أجي أزين أسلافي آدمي بما ضلالتي إلا خالص مخلص راست درست يعني معناه بيبو چه demek ki ji bo ku mere bibe Müslüman ki baş mere ihlaslı be dürüst be yani. Sere hemû tiştî ihlasa dürüstiye. Wextê ku ihlas û dürüstî nebe tu çi bê tu çawa bike tu çi bike qîmet jê re nîne. Ji bo wî awayî divê ha ew rastî jî dürüstî jî çi ye weke ku me anî ziman hemd û teşekkûra Xwedaya. وەک مثلا لمێژە گوم گو ئانی زمان مەسەلا چغاری گوم گو ئانی زمان خدا عز وجل ئەف قاس نیعمەتێ ها دانەما وەختێ گو برا ئەم دروست بن ئەم ڕاست بن گەرەکە ئەم حەمد و شکری خدا بکەین یانی ها وەختێ گومە حەمد و وەیە ئەو کەسێک گو حەمد و شکری خدا نەکردن دگەل ڤاقا نیعمەتێ هاناکێ معناوێکێ چییە معناوێ دێمەکی ئینسانێ نانکۆرن کەسێ نانکۆرن جهێ نانکۆرە ژی کو دەرە نەعوذ بالله جهێ نانکۆرە جهنمە خودت تعالی مەو هر کسی بپارێزێ yani رحما خودê tiştekî feraha yani nego hime yani merev bencîl bêj xwe tenê re bixwaze yani yani nem jara me li belê yani hate bîram ez ê bêjim yani pêxemberê Xweda aleyhissalatu vesselam hîdayet ji her kesî re xwestiye ji neyarê xwe re jî xwestiye ê got pêra harb kirine ê got sahabiyê wî kuştine ê got kezeba wî şewitandine jî dahî استثناء خارج پیغمبر علیه الصلاة والسلام نفر الكسي نكري يعني هداية هر كسي رخونديها قصدي يعني ما ترسن يعني هداية هر كسي ربخوازن جنة تيرا هر كسي هاي ما ترسن نبي والله اشتا الدنيا حمو مسلمان ببريد جنة دنامين نا تم اجبو چه از مثلا هر جار زحبت خدا دقاد بكن بالا وبكشن ادبي بناوي خداي رحمن والرحيم اوي قد دنيا دا رحمان الرزاق الرزق هر کسی دیده حوجداری هر کسی پیتینه و قیامت دجی جوا انسان شاکر را جوا انسان حامد را جوا انسان اخلاصی لا رحیم رحمه خلوات که یعنی جبوی آوی گره که ام وینا زانبن رحمه خودی و غضب خودی لگوره عملی میا اگر ام عملی باش بکن ام لایق رحمت بن و خدا عز وجل رجا قیامت رحمت المکی وخدت على متبا ببارزي أجر عملي من نباش بعملي خراب بي كن نعوذ بالله خدت على رجاء قيامتي رحم المناكي يعني جبوي أواي لازم أم دوي شعوري دبن أم دوي زانبوني دبن إنسان بإرادة خوا بفينا خوا بزانبونا خوا بجزء إرادي جو كاري بكي ونكي إنسانا بوی انسانیتی دبی مؤمن و نعوذ بالله دبی تشتکی دیتر يعني وقتی گوتا او اراده و جهلاند او قابلیت او یتنکا اراده جهلاند قیمت تشتکی وینا نامل يعني بله خدا عز وجل آيات كديدة بيجي ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يعني أباناتي هانا مرف قاري قل لك آياتا بيجي حمو قلق جارات بيجي من دبي ملاكي وكا من نفري چوجا ملاكي ولوغو سيداوي بو عالم بو وزانه بو ولو نرچوغو اوداوي تمامي پرتوكن كتابن وسيدا ما شاء الله أفقس برتوكها أفقس كتابها خندنا قلنا لا والله ما شكون أفقسها خندنا يعني يقول ناخد شد كجوانا يقول وقت يقول جامير جارنا سؤال أجمتكن أمتين أملوات قرن جوابا سؤالي وادنا وانا يعني يقول ما ناخو تنزاني أف كتابي هانا تشد بيجن حمو قلنا لا والله نزانم قل سيدا بقرآن مخندي أزانم أف كتابها حمو تشد بيجن يعني
سیداد دلی خود گولا ولا وقتی اتفاقی بود تو زنبونات نبو ایلا معلومه زمان کتیه ده انسان مظلوم بویا بناف سالات چویا بلکی علمی بیانی ای گولا ولا از نزانم که گوت زانی بیتش مره بجی از دعاش ترکم مالاتا با و سیدا قرآن مخون نگو افقاس پرتوکی هاناد بزلامه کی باش اشتا دفردا خدا عز وجل دبیجی دبی او نفسا ما آفرانديا ونفس وما سواها او نفسا ما تشيكريا ما آفرانديا فألهمها فجورها وتقواها ما إلهامي وكريا مبوي داية زانبون قنجيا ويجي وخرابيا ويجي يعني مفهوم قنجيا جيش خدايا مفهوم خرابيا جي خدا دايا يعني هاني ام دبيجين يعني خير وشر بدستي خدايا هر دو مفهوم جي خدا دانا و خدا انسان آزاد كريا سربست كريا جبو جو انسان بإرادة خوا حركت بكي والجورا نتيجة الجورا داوية الجورا سونجا عملي خوا مكافات حقك اشتا دور خدا عز وجل بيجي ما او نفساگو دایوا ون آفراندنا ما قنجيجي وخرابيجي إلهامي وي نفسي كريا إجا قد أفلح من زكاها إجا كيجوا خو بپارزي أو إخلاص بي كيجوا خو بپارزيش خرابي أو إخلاص بي يعني معناه بينا özeta vahyi ve gomet seride jani zaman özeta dindari özeta umure din yani kurtaya ve hamul serçiya liser terciha insani bal ali qanciye veya bal ali kharabiye vakti insan terciha xo bal ali qanciye ve bike ve xlas be ve azad be لوی دنیای جی لوی دنیای جی وقتی گو انسان ترجیحا خو ببال قنجی و بکی اراده خو ببال قنجی و بکی لوی دنیای جی و آزاد به و خلاص بیانه اما وک گون زانن مسئله ایرو سرشتغالیه دی آنی زمان مگو دنیا ایرو یعنی بویا آستانگی بویا تنگاسی ها سببه وی چیه؟ سببه وی ناج بلا گو انسانه گو terciha hoş qanciye vetkin hindikin behtirin yani hindiktirin yani eğer ki bu insani terciha xwa jaliye qanciye ve jaliye başiye ve kirbana behtir bana ve ilo dünya ne bir şekli di bana ve ilo dünya tam tersine huzur ve rahatı ve saadeti buna yani işte Xuda azze ve celle jbo go am binervedi xoş tamaşavan heja xoş az hivi dikin خوش گودار بکن یعنی جبو گو ام هم دنیای هم آخرته جبو گو ام هم دنیای هم آخرته کیف خوش بن راحت بن خوش بن باش بن آزاد بن خدا عز وجل قرآن وكرشتكش مرشان دیا یعنی قرآن جبو آزاد بونا دنیا و آخرت هر دوایا جبو خوشیا دنیا و آخرت هر دوای یعنی خدا عز وجل از هر جارت مزمان طرفدار خوشیه نه طرفدار نخوشیه جبو گو ام کیف خوش ببن ام بخت خوش ببن ام نبخت رش ببن قرآن شیاننا و پیغمبر شیاننا اما مخابن چاندا اسلامی موجود استثناء خارج همو ببخشن حقيقة حلال كن أما حمو هوالي بخترشي يعني لسر ناوي ديندارية لسر ناوي مسلمانتية لسر ناوي صوفيتية إيرو تدبنري عالم إسلامي أغلب ولاتي جو قليوا مسلمان پاشكتنا دناوها دا قتل و قتول و شر و پفچون هيا فقيرتي و جاربون هيا يعني جبو چه؟ جبو جو مهمه önemi nadne dünyayı
وەکە گۆون زانن دەبێت دنیا لێ نەهێژایە عمرێ دنیای کورتە و تێ وەکە شەبەکە تێ لە بێ مێوان و ڕۆژادی تێژێ بارکیانی حتەبی ئەوانە ڕاستە حەقیقەتە ڕاستە یان نەگۆ ئەم دەبێت دنیا ئەبەدیە و کەسێ دنیا ئەبەدوێنە فقط وێ ئاخرەتا سۆنسس ئەو ئاخرەتا گۆ سۆنج ژێرە نینە دەواملیە ئەبەدیە مەرە بچێ بدەستخێ مەرە بێ دنیا گۆ وەکە شەوەکەیە مەرە بێ دنیا گۆ جەم ئاخرەتێ وەکە سانیەکەیە مەرە بێ دنیا گۆ قیمەتێ وێنا نینە وەکە گۆ دپەی vەگەتێ گوتن خدا عەزە وەجەل دەبێژێ ئەگەرکی گۆ قیمەتێ دنیای القای پەرێ پێشیکێ تێ هەبانە ئینسانێ گۆ بمە باوەر نەتانی بمە ئیمان نەتانی مە ئاڤ نەتدایەدا سانیەکێ ئەگەرکی گۆ قیمەتێ دنیای القای پەرێ پێشیکێ لجەم هەبانە خودات بێژێ یانی لەسەر ناوێ خدا ئەو کرن قیمەتێ دنیای القای پەرێ پێشیکێ لجەم هەبانە مە ئینسانێ گۆ بمە ئیمان نەتانی بمە نەباوەر بوو نقطەکە ئاوێ نەتایەدە یانێ ها ئیشتە ئاخیرەت بڤێ دنیای تێ دەستخستن بعملێ لڤێ دنیای دەرخستن یعنی ئێگۆ چوو ئاخرەتێ دەدیت ئاەت هەنە دبێ ئینسان ڕۆژا قیامەتێ دبێ یا ڕەبی یعنی مە بشێنە دنیای ئەمێ تۆ بە ئەستەغفارکن ئەمە عەمەلێ باشکن خۆدت عەرات بێ هەیهات هەیهات چوو شتە گەرەکە ئەم دەوێ شعورێ دەبن ئەم دەوێ زانەبوونێ دەبن گۆ وێ دنیا وێ ئاخرەتا سنرسس وێ حەیەتا ئەبەدی دەوێ دنیا بێقیمەت دەوێ دنیا کورتە ئەم دەستێنن وەختێ گۆ ئەم vê دنیا کورت وەکە جەم ئاخرەتێ وەکە سانیەکەیە ئەم کێری قەنجیە نەون ژمە نەوێ ئەم قەنجیە نەکن مخابن وێ ئاخرەتیش دەستێ مەهارەیانی ji bo wî awayî binerin yanî em heqîqetê fehm bikin yanî Xweda Ezze ve Celle însan şiyan diye dunyayê ji bo ku dunyayê xweş bike ava bike ne got xerab bike Xweda Ezze ve Celle însan şiyan de dunyayê ji bo ku însan dunyayê ava bike xweş û geş bike bextxweş bike ne got bextreş bike yanî ama yanî ez hîvîdarim her keskî کوردیاوی ئەنزانم ترکی گوت بێت نەفسا خۆدا ئەمپاتیە بکەی بێژێ یا ڕەبی ji بۆ کێفخۆشیە دنیایê ji بۆ ئاواکردنا دنیایê تەدیت حەدیسا شەریفە عەلەیهی سەڵات وەسەلام دەبێژێ ئەگەر گۆ قیامەت ڕابێ دارک دەستێ وە دەبێ دەرخک دەستێ وە دەبێ نەبێ وەڵا ڤا قیامەت رابوو وێ دەرخێ بچێنن ئەم معنا vê çiya معنا ئۆنەما vê دنیا گۆ سانیەکە معنا گۆ ئەو حەیاتا ئەبەدی vê دنیا گۆڵقای سانیەکێ جەم ئاخرەتێ تێ بدەستخستن یانی ئەگەر گۆ دەرخەک دەستێ وەدە هەبێ و مزانبن قیامەت ڕابێ وێ دەرخە خۆ بچێنن نەبێ وەڵا ڤا قیامەت رابوو ئەمە بچووکایامە تێ بیرامە دێ و باوێمە و جەمعەتێمە و سوحبەتێمە و دیندارێمە و عالمێمە و سێدایمە تەماونێ چ بکونەش دنیایê و قیمەتش دنیایê re nîne û baxwe nedine dunyayê temam rast e qîmet jê re nîne ama bi çi şeklî qîmet jê re nîne bi şeklê got haşa bibexşin yanî çi dibêjin ti tapmışî wê bibe yanî tapma noktasında tapınma noktasında qîmet jê re nîne yanî حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام دبي چه دبي كن في الدنيا ولا تكن الدنيا فيك تو الدنيا دا اما بلا دنيا نبي نكفي دليته يعني ارمانجا عملتا نجبو دنيا بي ارمانجا عملتا جبو راضيبونا خدي بي يعني ارمانجا عملتا نجبو برجوندي كسايب الذوقه كساتيب قوت الدنيا دا بحد وبحدود كيف خوشي بكي سنرسس ارمانج gerek ne ew bê armanc gerek go te dibin hududê îlahî de helal û heram ber çava bigire û li gora vî şeklî tu dunyayê ava bike yanî ê go bikêrî vêna newê bikêrî axiretê jî ne yanî ji bo wî awayî Xweda Ezze ve Celle me gotiya di ayeta pîroz de dibêje bi wê nefsa got me afrandiya û me îlhamê wê nefsê kiriye me qencî û xerabiyê jî daye da Ece ego qenciyê bigire wê xilas bibe
و ایگو خرابی بگری نعوذ بالله وی هلاک ببیانی خدا عز وجل متبا بگرنه جوا انسانی گو بقنجیه دگرین بقنجار درابنو درونن حوالتیا قنجات کن و دستک و یاردم و آریکاریش قنجارت کن منعا خوش خرابیه دکن و دستک و آریکاریه ناد نخرابا بگرنه و خدا عز وجل ما و تمام انسانا ما و تمام انسانتی دوی دنیا هادا ای مؤمن و نه مؤمن جی نیارتیا ما جتو کسیرت تونه یعنی خدا عز وجل نیارتیا انسان کی مسلمان جتی انسان را نکریا منطقه نیارتیه منطقه ذکرشیه منطقه ببختیه منطقه حسده منطقه کینه اصلا و اصلا چاندا اسلام ده نه موجوده قرآن ده نه موجوده حیاتا پیغمبر ده نه موجوده استثناء خارج پیغمبر علیه الصلاة والسلام نفرت کسی نکرنا ام خدا عز وجل جار دید بجن خدا ما و تمام انسانا دوی دنیا ها دا بهاورک بخت خوش و کیف خوش بکی و انسان گو باوری بخدا آنینا روژا قیامت ج مرحمت خدا محروم نکه و انسان گو ایمان بخدا جنان نوکه گو آیتا پیروز بجه او خدای خواه و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين بمهنة خير وخوشية ده حتى برنامج كما ديتري Evet. Değerli arkadaşlar, değerli seyirciler, sohbetimizin özetini vermeye çalışalım. İlk önce ayet-i kerimeleri okuyalım. Belki hani arkadaşlar kendileri de bugün ilim elde etme yolları çok vardır yani. Ayetleri incelerler, kontrol ederler, bilgi edinmeye çalışırlar. Huvellezî halakakum feminkum kafirun ve minkum mu'minun vallahu bima ta'maluna basir. Tagabun suresinin 2. ayeti. İnna hedeynahu's sebîle imma şakiren ve imma kafura. İnsan suresinin 3. ayeti. İnne hâzihi tezkiretun femen şa'attehaza ila rabbihi sebîle. İnsan suresinin 29. ayeti. Ve hedeynâhun necdeyn. Beled suresinin 10. ayeti. Ve nefsin ve ma sevvâha feelhamaha fucûraha ve takvâha kad aflaha men zekkâha. Şems suresinin 7, 8, 9 ayetleri. Evet. Anlamlarına gelince özet olarak Allah-u Teala insan oğlunu yaratmış, yeteneklerini vermiş, kabiliyetlerini vermiş, aklını vermiş, gücünü, kapasitesini vermiş, gerek bedenindeki olan nimetler, gerek dünyadaki yaratılan nimetler. Hani ayet-i kerimelerde Allah-u Teala diyor ki biz kainatı insan oğlunun emrine verdik. Kainattaki bütün nimetleri emrimize verdiği gibi bizde mevcut olan nimetleri de bize vermiştir. Nedir bizdekiler? Zevk alma duygusu, ses alma duygusu, görme duygusu, yaşama zevki, yaşama hayatı, istediğini yapabilme hürriyeti, özgürlüğü, kapasitesi, bütün bunları bize vermiş ama bütün bunlara rağmen iyilik veya kötülük yapmakta bize iyiliği tavsiye etmiş ama bizi mecbur etmemiştir. Laura işin içine mecburiyet girince sevabı da kalmaz, günahı da kalmaz. Çünkü İslam dinine göre, İslam kültürüne göre bir şeye sebep olmak, bir şeyin iyi veya kötü sebep olmak onu yapmak gibidir yani. Dolayısıyla Allah-u Teala hiç kimseyi ne kötülüğe zorluyor ne iyiliğe zorluyor.
ne Müslüman olmaya zorluyor, iyi bir insan olmaya zorluyor, ne de mümin olmayan veya kötü olmayan bir insana zorluyor yani. Diyor ki hani ne bileyim, seni yarattım, nimetleri de emrine verdim, tercihini yap, kıyamet gününde yaptıkların işlerin karşılığı gibi mükafat alacaksın. Hani baştaki okuduğumuz ayet-i kerimede e, kim ne yaparsa yapsın, kim ne yaparsa yapsın, biz onun yaptığını görüyoruz. Hani bir nevi hani biz halk diliyle kendi aramızda veya bağışlayan iki kişi kavga ediyor. Yani diyor elinden geleni ardına koyma. Allah Teala da bize açık açık hodri meydan elinden geleni ardına koymayın. İyilik yaparsanız cennete gidersiniz, kötülük yaparsanız yeriniz cehennemdir. Ona göre hesabınızı, kitabınızı yapın, ona göre davranın, ona göre yaşayın. Ama Allah dünyayı, insanları güzellik için yaratmış. İyilik için yaratmış. Allah Teala istiyor ki dünyada var olan bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah insanların gerek iman edenlerin gerek etmeyenlerin mutluluğundan yanadır. Allah bu dünyayı yaratmış, biz insanları bu dünyaya göndermiş, mümin iman edenler ile etmeyenler hepimiz beraber bu dünyada mutlu olmamızı arzuluyor. Ayet-i kerimelerde öyle geçiyor yani. Yani hatta Arapçası tam aklıma gelmedi bir ayet-i kerimede açık açık söylüyor. Diyor ki sizler birbirinizle tartışmaya, kavgaya girmeyin. Hepinizin hesabı bizedir. Ahirete geldiğiniz zaman biz herkesin hesabını ona göre keseceğiz yani. Ama tavsiyesi, uyarması iyilikten yanadır. İyiliği tavsiye ediyor. Hatta iyiliğin mükafatını söylüyor ki teşvik olsun. Kötülüğün de cezasını söylüyor ki o da teşvik olsun. İnsanlar kendini beri etsinler, müstahni etsinler. Ve bize diyor ki iyilik yaparsanız, iyilikle beraber olursanız, iyileri savunursanız, iyileri desteklerseniz varacağınız yer nimetler yeri cennettir. Ama kötülük yaparsanız, kötülerle beraber olsanız, kötüleri desteklerseniz, kötüleri savunsanız, neuzubillah yeriniz varacağınız mesken nedir? Cehennemdir, kötülüğün yeridir. Onun için ben bazen böyle hani kestirmeden diyorum ki bir gün bir arkadaş dedi ki Seyda cennet cehennem hakkında ne diyorsun? Dedim çok basit yani. Cennet iyiliğin yeridir. Cehennem de kötülüğün yeridir. Kim iyilik yaparsa cennete gider. Kim kötülük yaparsa da cehenneme gider yani. Bu kadar basit yani. Dedi başka bir şey falan. Dedim başka hiçbir şey yok yani. Budur yani. Dedi şeyde işte İslam'ın şartıdır, imanın şartıdır falan filan bunlar falan. Dedim bak. Bütün bunlar niçindir? İyilik ve kötülük içindir. Yani namazda, oruçta, haçta, zekatta vesaire vesaire. Bütün İslam'ın vecibeleri içindir? İyilik yapmak içindir. Kötülükten kendini beri etmen içindir. Bu kadar. Eğer bütün ibadetleri yapıyorsan ama hala kötülerle beraber yürüyorsan, kötüleri destekliyorsan, kötüleri alkışlıyorsan, kötülük yapanlarla aynı sofrada masada oturuyorsan o şeylerin bir anlamı kalmadı ki yani. Bir değeri kalmadı ki yani. Onun için Allahu Teala ayrıcalıksız, fakatsız, amasız herkesin iyilik yapmaktan yanadır. Ama hiç kimseyi mecbur etmediği gibi hiç kimsenin kötü olmasını arzulamadığı halde kimsenin de kötülük yaptığı zaman yolunu kesmiyor. Azat bırakıyor. Hürriyet budur yani. Zaten insan olmanın özelliği budur yani. Siz insanda iradesini aldığınız zaman, insandan hür iradesini yapabilmek istediğine mani olduğunuz zaman o zaman insan olmanın bir anlamı kalmadı ki yani. Ama maalesef ve ne kadar tekrar etsek de maalesef bugün halkı olan Müslüman memleketlerin tümü insan iradesini gasp etmiş, insan iradesine bloka koymuş. Şu veya bu şekilde insanı arzulamadığı, istemediği, inanmadığı bazı şeyleri mecbur ediyor. Bu nedir?
Böyle bu yapı, böyle bir davranış neuzübillah Firavunluktan öteye bir şeydir yani. Devra Firavun da diyordu ben izin verdiğim kadarıyla yaparsınız. Ben size izin verirsem yaparsınız. Ben size izin vermedikçe yapamazsınız. Yapmayın yani. Ama Allah öyle demiyor yani. Allah diyor ki ben her türlü yetenekleri, imkanları size verdim. İster iyilik yapın, ister kötülük yapın, serbest bırakıyor insan yani. İşte İslam'ın özü, İslam'ın adaleti, İslam'ın merhameti, İslam'ın adilliği, İslam'ın evrenselliği, İslam'ın e, e, üstünlüğü budur yani. Allah-u Teala her türlü e, kabiliyeti, yeteneği, nimeti vermiş ama seni azat etmiş. Seni serbest kılmış. İyilik yaparsan mükafatın vardır, kötülük yaparsan cezan vardır. Bu dünyada insanlara karşı işlenen suçların cezası vardır Kur'an'da. Biz buna hani hudud, muayyide veya kısas şekliyle hani Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde bunlar sıralanıyor. Yani dünyada kişilere, başkasına verdiğin zararların suçu dünyada vardır. Ama manevi değerlere karşı işlenen, kutsi değerlere karşı suçlanan, Allah'a inanmamak gibi noktaların cezası da dünyada yoktur, ahirette vardır. Onun için hiç kimsenin haşa ve kella Allah'ın avukatlığına soyulup işte efendim bu inanmamıştır diye bu şu kutsi değerlere hakaret yapmıştırlar. Şu ceza vereyim, bu ceza vereyim yetkisi ve kabiliyeti yoktur yani. Yetkisi yoktur yani. Başkasına verilen zararların cezası vardır dünyada ama manevi değerlere karşı işlenen suçların cezası ahirette Allah tarafından verilecek. Rabbim bizleri ve bütün insanlığı hidayete erdirsin. Ve ki biz söylesek de söylemesek de Allah ahirette herkesin ameliyle kendisine göre muamele edecektir. Temennimiz ve niyazımız Allah'tan şudur ki dünyada iyi ameller yapabilen insanlardan olalım ki ahirette mükafat alan insanlardan olabilmemiz için. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Bir dahaki programda buluşmak umuduyla Allah'a emanet olunuz.